Mastergram Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo yo gerto hebu tunka jora Bay ko dongal nea Mi ebi ko mi wolata Mi ebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be wata hande Hari bawo do dunko ande Jombugol jolnita Tubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modimu Ma lancugol cuudidi Hari bawo do dum ala Assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden hande kadi en hewtiɗo e alarba mercredi 1er février 2023 ɗo e cité ensemble Wakam enen e Djidje Bouba émission la Guinée Ke haray mi salminanen raɓɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe yayiraɓe salmini miñiraɓe men worɓe miñiraɓe men rewɓe kala nawɗo Allah jetnamo wala jam moƴƴere sokaɓe Allah ɓe yaltu ko ɓe soka ko ngara ɓe wattali ko sokiɓe ko marɓe ko golle ɓen yoɓe respecte patron ji ɗi mbuɗɗimɓe de ɓe alaka golle ɓen yo Allah korɓe kaɓe golla hara kadi kaka jawdi heɓoto no mi worranno on ko feƴƴi ko min noon hiɗen mari hande invité molanaɓe e nder Jama TV mi yiyata noon karmo ko Winda Diabo hiɗen mari enen e maɓɓe émission molnaɗo ɓe hewtiɗo si feƴƴi ɗon kadi bari boye min noon hiɗen mari enen makko kadi émission kankadi o hewtiɗo mais ka laaɓi ha laaɓi ko nini hiɗen wadde face en face enen e karmo ko Mamadou Winda Diabo e salmodiren e maɓɓe par ce que koɓe tultata invité si ɓe noddama si ɓe aray ko law ɓe arta ara ɓe tardinali e waɗo émission on joni ala ko waɗen sina rewgol e maɓɓe inen ɓe assalamu alaikum Winda Diabo. Ok, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Djidje Bouba. Alaikum adi kontawo kono wirda non e salmine dafen e babiraɓen e membe. Oui. Ouais, continue. Nene goto e membe fo e mo kala inde mun nden e yettore mun nden e kawawi wonde. Oui. Donc kala nawnuɗo yo Allah hulanno dikkimo kala sokaɗo yo Allah hulanno yaltin on tigi hara wattali ko sokkimo kono wirdani ha laaɓi machallah kala mo caɗi inchallah yo Allah hulanno yaltin e kala sokaɗo kala nawnuɗo yo Allah hulanno dikkimo kala wonɓe ka leyɗe jarane inchallah yo Allah okkorɓe artiraɓe hewre kuntalaji haray ko ɗum woni adi kon taw ko addota en mutade en salmina e jama fof weltanɗenɓe fof mabɓe torɗenɓe duwaw enen kadi en duwaniɓe fof mabɓe machallah e haray Djidje Bouba hande hiɗen ka émission ɗo Guiɗo Jama inchallah haray ko noon wawata wonirde ñande kadi mi ari kadi premier kadi waɗugol lan émission ko ɗo kañum kadi donc hande kadi somi arti ɗo welayla moƴƴa inchallah haray on weltanama on weltorama machallah. Ok musidɓe wonɓe darde Jama TV enen e Djidje Bouba émission la Guinée Ke no mi worreno men on invité en ko karmo ko Mamadou Winda Diabo iɗon andi noon haray fewnɗo ko fanɗi komo joɗodali e Winda Diabo mais mo yiyali ɓe ka image walla yiyali ɓe ka photowal ka vidéo ji haray no fanɗi mais noon innugol joɗdugol e maɓɓe ngol haray ina take foppu joɗodi e maɓɓe mais yidugol maɓɓe yugol ɓe ni buy yiyiɓe joni noon hande en inviti karmo ko mi yetto on juste ko hon ɗum waɗi ha mi inviti karmo ko mi lantoɓe biographie maɓɓe seeɗa ɗuɗata mais tigi on ko mi invitiri ɓe ko fi arnaqueur ji wonde dogude hoore maɓɓe ɗin c'est le no men woni nanide noon est ce que ko noon woniri walla hina noon woniri ɓe développana en ɗum ɗon anden ko honno ɓe fewndori e yimɓe wona ɓe arnaqueur ɗen ha para yilta kadi kamɓe kadi jammitaɓe inde munen men kadi ɓe yilto kadi ɓe ara ɓe faala arnakude karmo ko Mamadou joni karmo ko Mamadou Winda Diabo men faala tum yo yiltano men e biographie on ko hombo wiyete karmo ko Mamadou inde karmo ko Mamadou nden tigi ko honno ko honto ɓe iwi yahano men ɗon seeɗa biographie on ka feƴƴu ɗon ha seeɗa après ɗon arenɗa. Ok hay toujours men Djidje Bouba assalamu aleykum kadi wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
e karamo ko Mamadou e telimile ko ɗum waɗi ɓe ni goto gaynay donc jeeyaɗo miside hoore kofi donc haray karamo Mamadou ko ɗon woni ko jeeya donc an hiɗa andi faydi e ko landeɗa ɗo kon fof faydi koko wawɗa sifade déjà hay simi ara ɗo ɗum fof mo hiɗa andi hay hunde hilfama par ce que hiɗa andi si tawi hande karamo Mamadou no weltinimmi ha welimmi ha takko ka weltare haaɗi ko tawi hande sago an num hara ko goɗɗo go jijejo goɗɗo go lantanomi ɗiɗo min sifanomo ka min e jije Bouba mi rewdi ha mi wawi wolde radio ha mi arte télévision mais so tawi kadi arti kadi ha tawi kadi fayin ko jije Bouba landatomi donc haray no weltinimmi goy mais sago an num hara wona kanko landatonomi ko ɗon mi heɓayno no mi wowlira no mi faalira noon d'accord iɗa andi toujours ha joni bonali ha joni mi wawa sifanadema seeɗa d'accord e karamo ko Mamadou Winde Diabo donc jiɓama jije Bouba e mi yandi premier taw fuɗɗoragol lan e nder Dakar ɗo ɗum ko l'an 2000 e ko tayriyagal mi fuɗɗi waɗugol ɗo ɗum ɗon an hiɗa andi min haari komi tayrijo e la ñoyno ka inteɗo mbay wakama ɗum no fof hiɗa andi min Allah hinno tela sori Allah hinno mo yafodamo yafaɓe donc hiɗa andi ɗum ɗon nde mi iwi ɗon après tawi woni duuɓi waɗugol karam ko yaga yoni an tigui ɗa andi ɗum ɗon kañum kadi e ko an ƴettayno mi naɓami radio Afia FM e iwɗen Afia FM yawɗen conversance FM iwɗen conversance FM yawɗen fem FM e iwɗen ɗon arɗen ka radio oya honno artiste ji on honno Kumba Gawlo donc ha joni mari photo ji ɗin iwɗen ɗon après noon si artirɗen kadi e kama almadiɗo donc hara jije Bouba min komi andi konko laabi kon ha laabi e faydi tigi wi an on foppu no mi yaar noon ilande mo woni pay kon ha kami jooɗi ɗo e no mi gerdi noon foppu mo jibama ɗum ɗon an tun hiɗa wawi winde on ɗon e biographie hara déjà a landakilam par ce que hay hunde ko yeccuma e mum ala d'accord ko noon tigi woniri hiɗa andi sa yi miɗo lando ɗum ɗon seeɗa par ce que haray woɓɓe no jiiɓi est ce que jije Bouba e karmo ko c'est réel ko wona e wolede kono no woodi hiɓe nabidi walla ɓe nabida walla hiɓe andirani donc sabunde noon wuppata hoore mum comme ko jama o wiyata kon min e ma neeɓi wona hande na hanki wona heccan kadi piiji buy kadi feƴƴi hakkude men ɗanɗa hoore ma jama on sikkay awa waɗa sabu ha certain mais ko laaɓi ha laaɓi ko wonko wolɗa koko gonga si mi landike ma biographie ma ara ene wayni wasi mi tooñe par ce que miɗo andi vraiment biographie ma laaɓuɗo poy mi naali jijeɓe ɓen fof lam ɓuuri ɓe ande par ce que goto kala no woodi ko andi kono noon min immiɗo yeehi ha non ɗo kañum kadi min naalima jijeɓe ɓen fof e ayintaya ɓuuri ɓe fof andude kono noon an jije Bouba hiɗa andilan e Dakar ɗo ko an fuɗɗinimmi natugol e radio ɗo premier natugol radio somi wawi hande wolde e télévision min nayi grâce à jije Bouba par ce que kanko suttinan wolgo radio ha mi suusi wolde e nde radio ha mi suusi fewde télé mi suusi fewde caméra mi wowla donc alhamdulillah rabbi miɗo weltanima miɗo weltoroma e te kañum kadi e jijeɓe kañum kadi mi yeehi ɗo Guinée ko an kay déplacé jokkitin mi yeehi ha yi ka nene an jara ka fof suudu ka fulawa ɗum noon fof mum mi yejjita jije Bouba salandikiram biographie wallahi haray ko ɓaytu ko faala e wolu kono sina ɗum da wawi wolde fof param jawaga d'accord musidɓe karmo ko Mamadou Winde Diabo no ɓe wolino mi landike ɓe biographie kono ɓe dogi par ce que miɗo andi mais ko laaɓi ha laaɓi kon ko neɗɗo bananɗa hoorema gila ko woni paykum kamen andidiri ɗo mi faala ƴettude ko neɗɗo mo ala probléme neɗɗo noon kadi yawɗo ɓernde par ce que tagaɗo ko wondi kon e il faut woola joni la nadde biographie maɓɓe seeɗa ina buyi karmo ko Mamadou ko neɗɗo moƴƴo mais ko yawɗo ɓernde e ɗon nabida ha ka sikkata on gayni ɗon ko alana ni wadda on kono noon fi jawdi waddata on a faami pour ɗum mi yewto on fi jawdi wattama e karmo ko e meeɗa yewtaɓe ko sikkata ɗum ɗo mettataɓe metta ɓe ha ɓurta yewtaɓe ko sikkuɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo metta ɓe ɓe jala e ma donc no woodi kadi piiji ɓuyɗanɗa hoore ma a aray ka maɓɓe sikka sa arino arɗa noon a landoriɓe noon a heɓata tawa a heɓay anduɓe ɓen hiɓe andi ko mbo wiyete karon ko Mamadou te kadi eno yiiɗo no ɓe hoɗiri wakkam kaɓe won ɗo ni gila kaɓe wonno ɗo 2000 ha no woni ɗo ni ɓe sensibilié ko woni ko ɓe sensi kon tun ko woni hari koɓe tayerɓe ɓe sensi ɓe arti ɓe watti karma ko yagal mais wakkam kaɓe wonno ɗon même lié kaɓe wonno ɗon ɓe sansali ko ɗon ɓe woni donc hande si goɗɗo inni
komi karma kojo hande miɗo hoɗi wakkam mi yehi guine mi arti e ngal hilam Fass Mbaw mi yeyti guine mi arti e ngal hilam Parcelles mi yeyti guine mi arti e ngal lan Castor bon on tigi ntaji ligguey on tigi de moƴƴa par ce que ça dépend e no on tigi woni liggode noon mais ko laaɓi ha laaɓi kon hooliɗo hoore mum e golle ɗen fof liye mo hoɗɗa on say woni a bonna ɗon a boniraka ɗon mi sikka ha sansay on ɗon liye donc karma ko kaɓe hoɗɗon e wakam ɓe meeɗa sansude ko liye goto ɓe woni te kadi numéro téléphone ji maɓɓe ɗin ɓe ala de sansude hayso ɓe ɓeyti numéro goɗɗo go mais ancien numéro maɓɓe on ɓe ala e sansude ɗum si feƴƴi no ɓe woni ni kadi min Bouba en personne mi immike mi yeehi mi waɗi ɓe visite guine quand même parce que Bouba wona mo telimile Bouba ko mo pita mais weldiyagal amen ngal waɗi ha o yimmi ɗo hoti guine mi jokkitimo c'est vrai mi yehi ha ka village maɓɓe natal si tawno ara ko min e makko yaaduno wonayno awa ko kanko invite mi mais wallahi mi accu ha o yehi o iwi kadi telimile o hoti Conakry mi immi noon mi yehi ka yumma makko e ka baabe makko vraiment mi yehi mi tawi karmo ko hiɓe golli kadi ka maɓɓe par ce que hiɓe darni fulawaka maɓɓe en même temps hiɓe soodi otoje kadi ɓe joƴƴini acci toon fi famille on kadi telimile centre ɗon kadi hiɓe darni suudu maɓɓe no ha gayni darni annexe pour honɗum pour si ɓe heɓɓi hoɓɓe weldiɓe walla aroɓe ñawtoɓe vraiment ɗon telen ɗon kadi lan wayrande ɓe ka biographie yer koɓe liggi kon ɓe ala e bonnude bon ɗum ɗon très sincèrement donc yon noon de yiltade arten e karma ko nam alhamdoulillahi rabbil alamina men nanali ɗon heɓde goto probléme fi ceerno yagal ko won ɗon e wadde ko goto nanali ɗum ɗon yaali est ce qu'on fami mais fewnɗo karma ko winde jaabo on no heetef ka Facebook te kadi ko photo je mon e vidéo ji mon wona e hollirede mais numéro ji ɗin ko certi fof ko numéro ji ɗin joni olon ko honno woni ɗon e wuuride ɗum ɗon fewnɗo ni miɗo wuuri ɗum ɗon e souci molanaɗo e tampere molanade e anangol yimɓe am ɓen ko molana lan anani yimɓe am ɓe mouradu moƴƴuru e ɗum ɗon Djidje Bouba vraiment on fof mon wallite lan e même Djidje wuuri guiɗo jama e kala guiɗo an kadi e onon nene gotoɓe an e wondiɓe an e hoddaɓe an wallite lan télé maɗo mouradu moƴƴuru par ce que fewno ni miɗo réservude e pilentiji moƴƴa e yimɓe ɓen hino arnakude moƴƴa e ko ɓe woni arnakude kon kadi e ɓe arnaka ɓe ha gasa ɓe ƴetta vidéo am ɓe waɗa ɓaawo téléphone on ɓe wowla wa so tawi woni na a finuɗo wona a joguiɗo hakkille moƴƴa expérience moƴƴa a sikkay ko henɗo woni yewde hara marguere nani en ɗo woni yewde donc no satti moƴƴa no satti ha mais kono noon e bawgal Allah e ala hunde ko satti par ce que jungo laaɓo ngo metta mettude e allahu lanɗo wawɗo on hino seedi karam Hammadou wullinali ɓiɗɗo julɗo wullinta ɓiɗɗo julɗo watta ɓiɗɗo julɗo donc mo inni noon tampinaylan kañum kadi haraylan fewto allahu lanɗo wawɗo on tori ballal par ce que ko kanko jogui ballal e kono noon haray mi andani fansiɓɓen e yiɓɓe am ɓen haray wona e yiɗi an si tawi jama no arnakede kono jama wattayla miɗo ƴittude noon kay disposition kadi molanaɗo e nder leydi Sénégal miɗo ƴedde disposition molanaɗo disposition o woni hon woni immagol wakkilo darto datido ha andira jama on hi mim e ɓeɗo min tawdaka e nde bonnande ɓe woni wadde wona e yiɗi an kadi so tawi woɓɓe goo hino hawrede mum siko sago an ɗum heɓatano donc ɗum ɗon mi ƴetti disposition mum mouradu moƴƴuru e ɗeɗo balɗe fof mi ala e danade mi ala e ñal e gollude miɗo kippi fi yo ɗum ɗo ŋaccu ok karma ko Mamadou men nani ko wolɗon kon jamma wonɓe dande ɓen kadi hiɓe jenti e selon no karma ko Mamadou wolirno musidɓe mi ɓetta ɗon seeɗa hiɗon andi fewnɗo ka Facebook e façon matériel ji ɗin fof no wodi no ɓe gollirta logiciel ji ɗin no ɓe farata fof ɓe waɗiray ɗi est ce qu'on fami ɓe wawi ƴedde photo ma ɓe ƴetta hoore nden tout ça ɓe kupa nde a faami ɓe waɗa ko heddi ko hara na a wattiɗo est ce que a faami ko waytata noon donc si tawi kadi karma kojo jammitike o intike karma ko yagal inde makko nden yalti ha o andama yeehi ha o wattama arnakede par ce que arnakugol si tawi woni hara ko kiliyane ma on tun wona arnakede
anne ko client non tu wona arnaqueur mais si be arnaki client non ha be gayni tay kadi ko be yiltoma an kadi mo be initi inde mun den ta kadi ko be arnake haren hulbini don haray ay nyamugol labe king nyama holgo ngon nyama kaki walto don no Moussa Issa voilà joni nebali men ko men nani rumeur ko gongol na go men anda wodi ardo ka kalmo ko modu porti kalmo ko modu plainte no nyamade be 1,800,000 mais buddon fuddori ko 60,000 o fuddori o ari 80,000 o aro 1,800,000 no woniri walla wona woniri no ko non woniri kono andi yewtereji din sadi hino ko non wawata yarude jama on wolude donc wobbe kany kaynana tun après be jetta dole be nako ni ko ni donc min no wodi partout halaji buydi mon nande me na dum non fu min ko mi tori ko labal mido tori jama on yobe wadu experience ma be anda mo be on yewdude be anda mo be junta mbudi faale tun kanyum kadi wotanade kanadu ma wo andu ko mbo junta mbudi ma di wattana ila mo muradu mo juru comme ça no wirda do ni sayi hibe wada logiciel ji tawata ayaydo wano gertogal ngal hirse hangal gasa ngal amana hore maggal walla gertogal ngal haranga rusa hangal labi inna tajude ya tajude ciappe maggal on ngal salo donc piji logiciel ji hande no wodi hande technologie on no wodi moƴƴa hande no be faadira be waday donc haray ko dum non haray ko wattango yila jama muradu moƴƴuru donc wota goto jabu nyamede mbudi mum parce que min on hande kadi mo arna kama do on tigi ari addani lang hala hara min kam jogi disposition molnado mi jetti disposition molnado hande kadi son tigi ari na wonde ma do yon tigi sikkoray itte lan kam won don walla e bonnay lan golle non yon tigi jama watta ila muradu moƴƴuru surtout onon wonbe Dakar do be mo noddi on wi on ko karamakojo himo lagine inne menen karamako winde jabbo men andi on hino Dakar yoni sede ko wonda wol do ko ko ala sede moƴƴa min wodi boyjo goto mo mi welduno do e Dakar nebi o meedi lan do nodde do o wi lan mo halde karmako Mamadou Winda Diabo fi golle min mo awa o yewtulan ha sommo be halde on en franc guiné ça fait o wino lan ko 7 millions francs guiné min mo awa bon après o notimmi o wi lan karama ko Mamadou wiimo hino iwde firiya araka wondon parce que boyjo on ko kunstelo woni mi ala wolde inde makko nen mais ko wi lan ko kunstelo woni naam a faami kanko on weldi jan ko kunstelo woni on lan non karama ko Winda Diabo no iwde boke manda kamsar araka wondon pour feƴƴugol gawal kundara mo marton be gollanta après o jonna mo muddi gollanta ko ngo feƴƴa ko harantalan dum tay karma ko Winda Diabo original hino Dakar si tay woni anditi mi nodde no de nyande tay mi andal sa an ari bay ko Allah mi halanta mi andali karma ko Mamadou Winda Diabo hewti e nder Dakar après mi nodduma WhatsApp not da wi dalang mbari mi hewtin do heccan ko do mi do nawni mi do wali min a bon ida Dakar oni min no min ni goddo noddilan do joni inni hida yude boke hida arde ka makko kunstel liggano mo don o jonnama mbudi ko yoba mako wiida la non awanami ko arnaqueur automatiquement min ma waya kupu de mi kupu ma mi nodditimo min mo wimdani hon wata woni min fado mi jonnama WhatsApp karma ko Mamadou parce que min WhatsApp karma ko Mamadou mo mi liggorta on e foppu no andi mo ko 77 886 828 16 86 voilà 828 16 86 menen ko on do men ngandi karma ko Mamadou a faami jonno so tawi woni adani la numéro goddo go wi mi ara jagani adani la numéro mi natti numéro ma on mini noddube do a faami automatiquement ni grand woni batti mi noddunoma si mi noddanoma harayno di mbudano di perde est ce que a faami donc pour andingol jama on mi innali tabe yewtude e karma ko Mamadou Winda Diabo mais yo be eto ha be anda est ce que ko karma ko Mamadou Winda Diabo walla sina kanko be woni yewtude a faami parce que do joni do joni jije do joni e hino problème on joni mi ƴetti disposition disposition ko honnu ko déjà kala noddudo lan sina on tigi WhatsApp noddimmi mi dabba hay goto noddam messenger mi dabba goto win mi wawata winnande goto français sakko wona parce que joni arnaqueur no ton soson ton
woɓɓe gon ton ko Côte d'Ivoire jooɗori woɓɓe gon ton ko Lagine jooɗori woɓɓe gon ton ko soso ko maninka fof no jilli joni noon ɗo ɗum ɗon fof Facebook on mi ɓuttinana e hoore antere ma Facebook on few ta goto noddam Facebook ta goto noddam WhatsApp numéro normal walla numéro WhatsApp ɓe noddatanmi messager on e Facebook o mi ɓuttinaniɓe kala mo nodduɗo toon goɗɗo yo anduna Karam Hamadou mi ala e mum few on faami donc Karam Hamadou Winde Diabo sa yi mi heeɓi e Wakam ɗo ilandema jelu ilandema l'an 2000 miɗo Wakam l'an 2000 miɗo Wakam mi sottali donc mi tanjinaki wonno e nder ilandema l'an 2000 addandema hande kam mi jooɗi ɗo mi sikki ɗum ko duuɓi jeɗum 23 ans joni mi sikki ɗum ko 23 ans ha hande mi meeɗa heɓde probléme yawgol police yawgol gendarmerie probléme innugol ko fii ka golle am meeɗa wadde ha hande yo Allah dandu kadi donc joni noon sa heeɓi 23 ans e nokkure a meeɗa heɓde probléme si tawi woni goɗɗo wa nangi arnakgol ma e kadi ɓe jogii jikku mo anndanɗa hoore ma labaka donc neɗɗo min kala min hunde sa jokkilan ha inilan moodi onon kadi mi tubani Allah mi tubani on fi Allahu tan nabijo ɓay nde ɗo hunde na onon jeeyi accite ko jeeya kon ɗaɓɓe goɗɗum ngoo ɓe fewtami ɓe nammi ɓe nodda walla ɓe waɗa vocal ɓe na Karam Hamadou ko Allah haaji men wuuro e hoore ma wona antu woni karama kojo sa yi men ƴettinde ma nden ko ɓay men dar men tawi jama no yiɗuma mais andi ɗum ɗon ko gay ko ɗum a gañanendi noon sa dara tawi jama no yiɗi mi a tampinay ɓe ɗum na giggolan noon walla joni noon disposition heddi ɗon ko kamɓe wonaɓe arnaquede ɓen par ce que hiɗa andi an hiɗa wawi défense de hoore ma a faami défense gol hoore ma o mo nottima yonti waɗ vidéo yewto hollamo ka wonɗo kanka ɗo o anda ko anni a faami de an ɗum ɗo mo waɗa ɗum noon mo andi an kala ko Mamadou na kanko wonɗa ligol na kanko joni noon hettiɓe kamɓe kiliyani on disposition ɓe duwa ƴedde on numéro ji andi jontaɗi mo jonni numéro harana ɗum wota ɓe noddu on tigi wota ɓe noddu on tigi e kadi si tawi woni aɗum anni ke noddu artiste ɓen fou kala mo annduɗa walla jijejo kala mo annduɗa noddama na ha wallen mi heɓa numéro Karam Hamadou Winde Diabo so on tigi addanima a hewrike on tigi ha moƴƴanni ko numéro Karam Hamadou mi faala a ronkata jijejo goho ɗiɗo tato wallahi junno ema numéro a ronkata ɓe artiste ɓen ko wo goto ɗiɗo tato naɗo ronko ema jundema numéro wallahi joni ɓay ɓe naɓanaɓe photo ji ɓe naɓanaɓe photo ji min e Binette ɓe naɓa photo ji min e Halima ɓe naɓa photo ji min e Thiarmadou ɓe naɓa photo ji min e Habibou ɓe waɗa photo ji am min e Paykun Sara ɓe waɗa photo ji partout joni noon ɗin photo ji ɗi ɓe watta onon kadi ndaare ɗin photo ji ɗi ɓe addani on ɓeni ko kamɓe ñawdi ɓen ɗon kamɓe gollani ɓen ɗon lande ɓen numéro son alda e ɓen ami ɗaɓɓe wonduɗo e maɓɓe ami landoɗon ɓe numéro Karam Hamadou Winde Diabo andi ɗon ko hakkil et puis kadi ko ɗum watta kadi conseil jama o ɓay Karam ko Mamadou no wadde live ka portable mum portable am a faami waɗa live ji ka page makko numéro ji ɗi Karam ko Mamadou jonni ɗi si tawi ɓay kala nda ɗo live ngala no rendi numéro ji ɗi au lieu goɗɗo no jonnama numéro goɗɗo ko daari numéro mo Karam ko waɗiri live on e kadi jije Bouba e ɗo faydi ɗo hiɗen yewdude go kon ɗo ɓayna e ɗuɗɗin haala e jije Bouba kañum kadi invité ɓe on ɗuuɗi woɓɓe gono ton ko kamɓe tigi tewoto pas junnaɓe mbuɗi maɓɓe ɗi par ce que man fi honno si tawi woni an a noddila an ayni ko an woni Karam Hamadou Winde Diabo ɗo emi cekkudema taw ha mine taw ok an ka woni Karam Hamadou Winde Diabo joni ala probléme wano woɓɓe go ɓe ara ɓe arna ka nene gotoɓe am ɓen ɓe ari ɓe arna ko golo ɓeygu an ɓe ari ɓe arna ki ɓiɗɗo an kombo ɓe accetande kadi par ce que kamɓe ɓe anda mino de Souleymane no kasa ɗuro ha minani mo inna e traite mo inna ko min woni ɓiɗɗo Karam ko Mamadou Winde Diabo ɓe arna ki Souleymane ɓe arna ki Yagouba ɓe arna ki ɓiɓɓe Diadia nene goto baba goto ɓe arna ki ɓeygu an himɓe waali ka danki am min e ɓeygu am ɓe noddimo ɓeyni ko Karam Hamadou Winde Diabo ɓeygu an ini ko honnumi o maƴi taw mi waɗi mo min ni waddoy o wi ko min Karam Hamadou Winde Diabo ko sadaka mi yamma ko woɓɓe addi gayde ma nde fiyo men guere joni noon ko ya ittu sadakaji ɗin adda mbuɗi sina ɗum mi wallitomo kanko ɓe gan inni ko honnomi guere tamin inni ɓe wakkilo bisimilla ma joni noon so tawi ɗon an noon so ɓen ɗo fornakama haray ko yiɗi am min awa andi haray na yiɗi am haray na yiɗi ma wallahi joni noon kam mi woni ɗum ɗo fopp woni victime min tigi joni ɓe ilti kay tawa kadi ko min kadi moɓe ƴetti inde mum nden hiɓe utilise de ko ɓeynu kadi min komi naɓami ɓuuɗi fiyoɓe accu arnakugol nani haala joni ɓe ñaami holgo gon ɓe ñaamay kay laɓi kin kakko laɓi ki waldo ɗon ɓe ñaama kadi ka laɓi ki waali ɗon ɓe ñaama laɓi kin ɓe ñaama holko ka laɓi kin walto ɗon gasi joni musidɓe wonɓe darde Jama TV o nani Karam ko Mamadou vraiment arna ko on ko ɗon ɗo ko ha ɗo hatti
sa arna parti ma hande non mi watta video fi arnaqueur de parti de ma hande d'accord hande won dernier mi watta video fi arnaqueur voilà ko laabi kon on nani be watta hande kadi video fi defandugol arnaqueur wala defandugol client jomo arnaqueur woni arnakude parce que ko no wadi be woltiki be wadi numéro ji mabbe di bayna mi jokkambe dum do tum na joggo dum do tum donc nyande be hebugol tam perdugol tam mum fi arnaqueur ande kay wolta finno voilà ande kadi kala wakkildo arnaka kanyum ton andi ok karma ko si dum do feƴƴi taw ngom pressé bay dum do na ko juuti ko waddino de fu ko uniquement pour jama yo andu karma ko no Dakar do karma no Dakar mo inni on karma ko no Guinée haray on tigi toñitike walla Côte d'Ivoire walla Gambie walla ɗo e ɗo karama ko kala ka ɓe yahata installagol iɗon andi ka ɓe yeeyi wo ka ɓe yeeyi ko ɓe neeɓi fof ko 2 mois ɓe watta walla 3 mois sina ɗum haray ɓe hewti Dakar ko Dakar woni base maɓɓe on laggine ka ɓe jibinaɓe jandi ɗon si ɓe yeeyi ɗon ko 3 mois ɓe watta haray ɓe hewti Dakar e ngal simi neeɓi ton ko darnugol ngol neeɓi ɗi fami donc haray musidɓe on wattana yiila men Dakar jaay do Dakar jam woni do voilà ko jam won do hibe Dakar do joni non karmo ko mayin ka dernier wala ka talen ka lantago ka question ji o say do men nanno live mon bi do ngon chaîne no Guinée yawdon be toy don gandal wodi pay koy to ko joggi don dum don on holli on tigi wotuma on tigi ari ka place gandal gal be tike ko dum e gandal be toy don karmo koy non min ɓeytoyi piiji boyi ham boyi ɓeytike andi sa yahi toujours ko ya ɓeydu hon woni ɓeydugol ngol nama ko ɓattagol ɓurɓe ɗum ɓen andi ko toon wawata heɓude piiji goo e piiji goo ɗi a wawata heɓude Dakar ɗo Dakar ɗo ko sa yahi a heeɓi hunde adda gollira ha ka lekkel ɗe lanni wo yaha kadi ka burure kadi moɓoya ara kadi ko noon gollirte ok no wodi piiji goɗi gastaka nder saare tun ko ma on tigi hana ɗi ka fulawa donc ko ɗum woni golle ɗen sa ami ɗum ɗon haray hiɗa gollude do ayn taala e golde mais karama ko lekkele ɗen ino waɗi ɗaɗi e condi walla lekkele façon ji ɗi foppo no woodi lekkele ɗen ɗaɗi no woodi condi no woodi foppo no woodi Qur'an laaɓuɗo no woodi ko windete e jillidire parfum ji fi jawdi fi on tigi heɓu jawdi no woodi fi hijabu no woodi fi lekki gaño baba goto yagal par ce que ɗum ɗon sellata façon ji buy no woodi lekki gaño hijabu foppu no woodi no wotto woɓɓe go ɓe annduɗa hoorema hara ko wonduɓe e suum ko ɗum haɗi hara jombata no woodi worɓe hara jombata hara no faala jombude kono jombata no woodi rewɓe kañum kadi hara faalaɓe jombede kono ɗum no kañum kadi hara jombatake par ce que hara suum wingui jaɓata woɓɓe gon toon ko nooro ko inte ko nooro ko ñiiƴe woɓɓe gon toon hara nooro on wona ñiiƴe kadi ko leeɓi hara ko leeɓoy woni e mum hara siko immike ko maɓe wujja siko immike ko maɓe memmina dega ɗum ɗon fof no woodi donc lekkele boy no woodi façon ji lekkele bus no woodi wonani ɗon ɗum ɗon on mi mohoboyi bus mi addori inchallah haray mo wakkili ka hewti wakam bitiki Diallo e noddi ka 77 828 16 86 walla noddi ka 77 911 41 36 mi ala numéro ji Dakar ɓuri ɗin ɗon ɗiɗi ko numéro ɗiɗi marɗon Dakar numéro ɗi pettimma Dakar ɗiɗi pet téléphone janɗi e ɗudde ko numéro ɗi pettimmari Dakar donc ɗin ɗon kadi fof ɗi mari WhatsApp ɗin ɗon kadi mari WhatsApp ko ɗi ɗon ɗiɗi mi jogui Dakar 77 828 16 86 et 77 911 41 36 ko ɗi ɗo mi ɗo musidɓe ɗum ɗo la poy si goɗɗo goɗɗo numéro mo bokka e oɗo haray on tigui o tampinima o tampintinike walla an tigui a tampi par ce que kon ɗum waɗi ɗi numéro ji ɗo laaɓi ko 2 numéro ɓe mari e nder Dakar ɓe wolifi majji mais siko numéro Guinée noon siko numéro Guinée ko numéro Guinée kadi ko ɗiɗi pet donc e nder téléphone ji ɗi fof ko 4 numéro jogui ɗon de Guinée de Sénégal ok ɗi Guinée ɗin kadi no wawi ɗi Guinée ɗin kañum kadi ko 00221 24 non 00224 622 92 90 39 et 00221 et 00224 kadi 620 71 45 83 donc kadi ko ɗiɗo ɗi pettimari mana no mi yeeɗo 94 mais yeey 80 011 kono ɗum no mais yeey 82 non namin jeeyi min ko ɗiɗo numéro ji tan mi mari Allahu akbar ɗiɗo numéro ji tan mi mari awa donc musidɓe o nani karma ko Mamadou Winda Diabo ɓe yaano Guinée har ɓe marno bagage fopp no andi ɓe marno mais ɓe ɓeytoyi
ɓeytoye buy ɗi wawatake sifede 100% par ce que sifagol ɗin ko holtugol jama on ɓe ɓeyti ɗum ɗo e ɗum ɗo mais andugol kono woni na woni il faut déplace ɗa ara haka maɓɓe mais ko laaɓi ha laaɓi ko biɓe fuɗɗi gollude ɗon en tout cas na fañude goɗɗo nalɓe ɗon probléme hiɓe yaade ɓe arde ɓe gollude ɓe yaade kadi nanatale kadi mono faala kadi buuba ɗum kañum kadi mi hersatano mono faala kadi mo ɓi kay tantugol kadi o taway kadi yaata par ce que man fi honnu e wano Sénégal ɗo e buuba mi sifantoma seeɗa yaafoɗa ayi Dakar Dakar no jogui hunde wotere e ko ɗo ɓe innata pays de taranga Dakar ɗo sa woni ɗo duuɓi nogay a heɓali probléme duuɓi nogay e tati a heɓali probléme kamɓe yimɓe leydi kamɓe olofuɓɓe hiɓe mani wawi manitade carrément si a ala probléme si goɗɗo ɓiya danta probléme ɓe yettoma menen ki depuis mu ñëw fii musul am fii probléme wallahi ɗum ɗo no laaɓi ko indi fii probléme par ce que Sénégal ko dekke jamma assalam sa bonnali hay fus a hula hay fus no tawma wallahi et puis kadi sa bonni an tun ko an tun nangete ɓiɓɓengu ma nangatake ɓiɗɗo ma nangatake Sénégal dal sa yi menen sa yi menen ta wan wawɓe wano Karam Hammadou wayi Europe amen on ko ɗo ko ɗum waɗi simin bonnata ɗo min yiɗa ɗo bonira men menen France amen on ko ɗo Amérique amen on ko ɗo Dakar menen ko Dakar men mari parce que jang woni Dakar ɗo ko jang kadi wonta Dakar yo Allah waɗu jang kadi surtout ma wakam ka joɗɗo surtout wakam kam joɗɗo duuɓi nogaye tati alhamdoulillahi rabbil alamin mais karmo koye joni noon yahen ka départ e arrivé mana si mini départ arrivé nam iwo Medina no fara arde ka Karmako walla iwo Grand Yoff walla Yoff walla kala ka on tigi iwri ɗo jije Bouba yo lando tun wakam bitiki Diallo ka station sel sa hewti ɗon nodduni numéro jandi sa hewti kadi ɗon kadi ta jogaki numéro an walla jiti numéro walla téléphone ma danike lando tun inna Karam Hammadou winde jaabo ko honto ɓe won ɗo sa landike café yeeyoɓe café ɓen goo ɗiɗo tato ay ɓay holluɗoma sa landike ko wafere ɓen ɓe hollote kala mo foɗɗa ɗo landa ɗuɗamo mi haɓidi ɗo min ta mi haɓida hay goto dey kono noon sa kala mo lanɗa ɗo ɓente Karam Hammadou jaabo waw fiila ɓe hollete par ce que duuɓi nogay e tati miɗo ɗo nokku gotum mi meeɗa sottude noko gonga ka ɓeyni wo ka jang woni wo jang iwataɗo awa jang iwataɗo awa pular noon ɓenni ka jang woni iwaɗo ka jang woni wo jang iwataɗo iɗan noon kadi ka tampere woni wo kadi tampere iwataɗo an tampere kadi no yiɗi tampuɗo tampere kadi ko tampuɗo wala ko ɗum waɗi inchallah kono noon haray Djidje Bouba haray weltanike fansi ma ɓen e kala wonnoɗo e darde émission o en weltanike fop en weltanike guiɗo jama haray en toranike mo yo Allah hulanɗo waɗu yaajede ɓeyda télé on ha wona télé ji tati ha Allah hulanɗo waɗa télé go hay joɗori a lagine télé go joɗori a Côte d'Ivoire hara ko e konti makko machallah yo Allah hulanɗon addu yaajede ɓuuri ni allahumma amin yo Allah hulanɗon addamo arsike ɓuuri ni amin donc no woniri noon himo tambiti koto makko kala kami memminori himo dogude ɓawam kala kami yaata himo ɓawan donc kanko watta kadi hami connecto son yi Karam Hammadou ka ligne ande ko guiɗo jama waɗi donc ɗum ɗon depuis 2010 machallah haray mi yejjita e miɗo wawi manitade haray en toriki Allah kala gollowo nder ga e kala natowo kay studio ɗo yo Allah hulan ɗon fawon tigui jang ɓuttinamo ɓernde okkoran ko faale dandaen ko dandaen heege e hersa e hersinede yiɗidiren en haray minni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wala musidɓe wonnoɓe darde Jama TV enen e Karmako Mamadou ɓe wayntike par ce que on andi tango koko happa enen e mabɓe kadi ko addunoɓe ko wona waɗugol émission mananɗa hoore makko juɗɗo ko uniquement pour o anarkede koɓe waɗano waɗede ɗo pour yettata go jama on awa kadi ko ɗo haadi ɓe wadde vidéo filmu hande kadi ko andiɓe ko client mabɓe déplace to ɓe pour araka mabɓe pour an ton ko ɓen tun ɓe waɗanta hande kadi vidéo donc si woni seeɗa hara on seytinali hiɗen arde daren ɗo clip goto nodden kadi Bari Boy minna on ɗo en joni yahen ka régie Ko ɗum woni jako nabata kori ngande go tawa yiɗa walito
yali today what we are no ai jawlali today what I want ananya jabali today what we are no gore manoken edita tanguruma mindari mitawi aduna ko sai mo Allah wa wali ongonanda goto no duda no ura ko gani aju kolle duda selu ala ala andu dai jati ala salika anda addai ala ala sejunna masada ona jade ko hersida Sonna be mabe Maria manene padu kana tu baba hugu minota singa gido mada Cerno udi labada Aedo dama daina tama Salimatu nabara mizabo Dija cerno bari salminama Jena bujallo dalaba Naborami alma Urigina jama production Wayo moidi mao kongatama Fans club nene koto yo Pami wente timbi jarama Oh wani winda jabo Tawo uli mede honi Oh wani winda jabo wonɓe darde Jama TV en arti kadi e émission men on la Guineke donc andi ɓawde gañduɗen enen e karmo ko Mamadou Winda Diabo mi yeyta noon kadi ɗe mari invité mana ɗon hoore mon kankadi o hewtiɗo hino inne Barry Boy enen e makko noon woni yadde ɗo joni kadi ka plateau e yewden e makko anden Barry Boy honno joɗori e ko honno immori e rewen ɗo salminen Barry Boy innenmo assalamu aleykum Barry Boy. Aleykum salam Didier, ça va ɗo jam ko jantuɗo marsude seeɗa ça va alhamdulillah no marsude buy quand même alhamdulillah no golle ɗe golle ɗe meɗen mum bro no yaade seeɗa Barry Boy hande si meɗen landade biographie Barry Boy ko honno wiyete inde makko naturellement e ko honto woni ka mabɓe e ko honɗum woni golle makko harana musique on ouais inde makko nen tigiri ko Mohamed Barry wo jeeyaɗo telimile ɗon e Kambaya tuwa ouais golle makko ɗen kadi à part musique on ko coiffure yo ok telimile Kambaya woni kamo yo ok nebi ko arɗa Dakar walla ko Dakar jibinaɗa janɗa non même pas mi aru nebi neɓali quand même quoi ça fait année hombo 2015 ans 2015 nene men no wuure baba men walla no nene no wuuri baba no wuuri ka Mamadou Barry Boy jombi walla kadi jaka woy a jombi walla jombani non mi jombal to ni aya so seeda quoi bro ha on ɗum waɗa ha mbuɗɗinge bo walla ha heɓa yiɗɗo mo walla heɓa mo yiɗɗa no landi piiji buy pour yo waɗu taw mariage ɗin nomi landi ɗi hon ɗimi landi wano honɗini wano hon no seeɗaji goɗɗum ɗum ko gaña on quoi gaña on gaña ko ça veut dire que mbuuɗi ɗin taw
de la base ko mbuɗɗin taw tu wo ok mbuɗɗin mi fallana mbuɗɗin ko joɗɗini ɗin jiwon walla que no départ on taw ko ɗon fuɗɗi taw quoi parce que neɗɗo a watamo ittoyde ka maɓɓe a wiyata ko sati heɓuɗa ndiya jawdi ɗuɗundi si jomba mais quand même fode ara départ seeɗa no woodi quoi départ waɗo départ wano honɗum par ce que no ɗuuɗi toon so inni détail ay ɗo ɗum noon tuno wayla non iɗa andi kono départ no woodi ka fuɗɗi par ce que dépense milan andi dépense goto wata heɓde dépense goto wata heɓde dépense ko gonga ɗum ɗon mais ko anndanɗa hoorema ko jombiroytamo kon tuwa addanamo ta kadi talmo ɗa wawi mo honnude ta kadi so nawni tuwa ɗa wawi mo ñawnude e tout ça ɗum ɗon tun sa heeɓi ɗum ɗon ɗin ɗon piiji tati haray pour addugol mo yoni mais onon ɓe artiste ɓe non ata Mamadou Barry Boy joni wi ka Mamadou Bariɗa joni ka Barry Boy Barry Boy onon artiste ɓe no heewi mon jiwɓe ɓe fijidu ɗon ko wonɗon paykon wonɗon nouveau talent ha wonɗon talentier anda ɗon wonɗon grand quelqu'un e so tawi woni tun on yiyama partout on andama partout haray ɓe fuɗɗoɗon ɗo ɓe gon haccaka e maɓɓe buy wullitoto ɗum hen non même pas même min mi wawa noon quoi parce que fo na goto ɗum ko konngol artiste non non fo na goto ɓe noddegoy sa wooli woɓɓe ɓe gaya fuɗɗon ko ɓe ɓurde fe on ɗo non ala ɗin piiji ɗo ok Barry Boy on jentiki inde makko nden ko Mouhamadou Barry mais ko Barry Boy woni ko jamiti kon ko telimide woni ka maɓɓe Kambaya Center Barry Boy ko mamaya watta walla ko rap walla ko afrobeat Barry Boy watta afrobeat Barry Boy so jiɗi watta ɗin ko an windata ɗi walla no woodi windanoma ɗi non quand même piiji ɗin kala ko yiwɗa no woodi toon piiji goo sa yiɗi ɗi landaki ma ƴettaɗo ɗum e argo windani taki ka hoore ga attention mais no attention daro de Barry Boy andi ɗo koyen yewtu laaɓa musique si tawi woni a qualifié e makko tegoɗa e makko normal o wonta ka hoorema normal il faut espéroɗa e makko espéragol ngol ina ƴettugol makko waɗa ko hoore tun ko il faut windamo répétamo est ce que a faami ha wona ka hoore wona tawa hay so taɗani si goɗɗo maƴinima a faljata mais sa windata hay kono ɗum no wata wonide mais ko windirta ko fiya waɗo ɗum ko fiya répéte ko fiya répéte ka sa répéti noon gamani tigui no wawi wonde répéta mantoɗa ƴawa e studio ron ka faljude non mais mi andi si tawi a répéti amandi tigui ko ɗum ara hedde mais hande kan noon si ɓe wiwinoma joni aɓe addamɓe mais joni donc sa windi e feyiri ndin ni amandi tigui tu vois a yiya ɗum annoke a waɗi spectacle ma on feƴƴi kaydir ni si seeki ke wonali ko hoore on to important non attention windoɓe texte ji répéta ɓen fo hiɓe mari livre maɓɓe spécial wanaɗa hoorema on ɗon ko satti o ko satti ko dictionnaire maɓɓe on non a faami si woni 100 ans fukki dimanche par ce que hiɗa wawi yaltinde son exemple no waɗiɗa ka ɗo ni yaltina son ma on haraɗa répéti mo ha moƴƴugoy ka hoore ka yaaɗa fof a yimaymo meɗa noon to fono on woni ko so innama ko ñalande honde yalti mijitiɗa fi o son ha fuɗɗamo répétude donc so tawi woni a wanno tun analyse répétuɗa a wata ƴedde date ɗon exact tawi répétuɓe ɓe winduɓe analyse ɓen fof ɓe waɗay jour et date et heure sa daari ka dictionnaire maɓɓe si ɓe alandiki ɓe tumɓe utte tum ɓenna ko ñalande kaari heure kaali mi waɗi hunde kaari important mum gon ko ɗum ɗon important mum ko ɗum ɗon mais sa yi fof a wawata ɗum ɗon a wawi windude ɗum ɗum mais haray wonali ɗum ɗon fof par ce que musique a wawi ƴettinande ko diri quoi no wawi dirde e mois no wawi dirde kadi de plus taɗa jobude e joni ɗa darde darto tu vois golla golle ɗe no rewri noon tu vois mo kala arda e talent mum on quoi mo kala arda e talent mum on taw no finguiti no wuli jaw Barry Boy ka famille ko o taw yimoɓe ka nene walla ka baba walla ko Barry Boy fuɗɗi yimude e nder famille on no famille on mi tawali goto ton artiste joan ah bon min on beruɓe mi andi ɓen ko famille to wiyeteɓe famille ɓen tigi manda toon Barry Boy ko goto ka famille mais ko holno wuridirɗa e ɓen ɗon par rapport e musique ko wonɗa wadde ko no satti quand même no satti par ce que hunde sa ari a tawi mawɓe ma walla kotiraɓe ma fo ala e nden hunde ɗon tu vois pour a yaaru impose oɗa ɗum no ara no satti de bro joni noon non kono wurdirɗa e maɓɓe pour wurdugo e maɓɓe mon no satti seeɗa no satti satta tu vois parce que parfois
woɓɓe ɓen sabotay you know woɓɓe ɓen kadi inna ya accutu ɓe découragement tu vois mais woɓɓe go kadi inna ya continue tu vois mais hunde nden tawi ko an yiɗide nder ton quel que soit ko wawma wadde daɓe hunde nden hatta continue quoi mais kanta baɓe ma en personne ko ɗum wonɗa compose ange maɓɓe par rapport e musique non baɓe gan quand même ɓayna fenu tu vois hay si tawi mettiɓe walla mettalɓe min on ɓe hollallam fus on koy par ce que min jotta ko haɓe addanalan on débat ɗo te kadi si mi jooɗike kadi mi hollataɓe ngo yesso artiste quoi sakona ɓe landola ko yesso ɓiɗɗo tum no gasa hara hiɓe andi walla peut être ɓe anda mais donc si mi yiidi min ko hay joni komin wonno kon avant ko ngo yesso ɗo mi hollata yumama noon par ce que ɗo andi tout à tour ko waɗi ko fof baba no ronki ande mais nene kañum no andi non peut être ɓe fof kamɓe kadi ɓe fof maɓɓe no wawa wonde ɓe andi mais ɓe haalanaala hay goto maɓɓe yewtalam ɓe naalan ko ni dal kam a hollitalɓe kadi mi hollali kadi image mo anndanɗa hoorema no présente e maɓɓe quoi komi yimowo donc non hay tawi ɓe nanude ka yaasi mais mi hollali ɓe on image a heeɓi clip jelu no pour l'instant ko goto quoi clip ko goto heɓuɗa bon on ɗon clip wona o waɗali vivre walla non même pas o waɗi vivre ça mais quand même projet ji goɗɗi goo kadi no arde mawɗo non joni naka projet iɗa andi on toon e yarde ko par rapport mawɓe par ce que hande Boy Bari so tawi woni o waɗi soñji buyi o yaltini clip goto clip on cartoni no wawi wonde mawɓe ɓe yawata ande ko Bari Boy ni mais kanta ndene goto e maɓen soit disant ko wawi worɓe ɓen walla juuɓe ɓen ɓe wawi yide clip o ɓeɗa wena e baba non ɓen noon ɓe andi quand même wono kotiraɓe ɓen walla miñiraɓe woɓɓe goo ɓe andi quand même kamɓe ɗon kamɓe on ɓe andi ko ɗum ɓe innuma no wodi toon no gasa hara baɓen on no andi walla nene hara ɓe andi tu vois mais ɓe wolana dal fou semo ɓe naali no ni walla ko ni kotiraɓe maɓe kamɓe kotiraɓe am ɓen kamon ko ɓenni sina yiiɗi yomi jokku simi yiɗa mi wallina bandiraɓe ma rewɓe ɓen non bandiraɓe a rewɓe ɓen moom quand même ɓen ɗon kadi mi yewtali on domaine ɗon non est ce que non mi famani Bari Boy ok Bari Boy ko combien de son mari Bari Boy no mari pour l'instant 6 sons ko année on mbo fuɗɗa waddegere musique musique on ko 2018 ko 6 sons depuis 2018 jusqu'à présent ko 6 sons andi musique on carrément ko 2018 mi fuɗɗi quoi mais abdi tagongol mum carrément ko 2020 donc abdi tago carrément wonar no répétede tu vois no arede ñunce waɗe piiji goo mais abdi tagongo carrément ko 2020 Bari Boy no mari fans club wala ala non ala fans club pour le moment ok Bari Boy no mari ménageur wala ala ménageur ouais pour l'instant ni la mari manager amari ménageur kono wurdiɗa ménageur ma quand même mbayna fenu tu vois kamɓe ɓe jokki golle ɗen comme no haniri no you know e min kadi la waɗude beru komi wawi kon par ce que neɗɗo ɗa feƴƴa e ko hulɗa kono a feƴƴata ko a wawata ok you understand Bari Boy no mari ménageur Bari Boy no wadde concert wala wadde concert yelan partout des concert di non siɗa wadde concert participe non siɗa andi il faut écoutalam bien participer et concert Bari Boy c'est pas la même chose voilà mo ananda hoore ma o ɗo ko Bari Boy jeymo a faami hana ko woɓɓe ar participa e Bari Boy na Bari Boy woni yaade participa e woɓɓe go no on ɗon meɗen e mum mais on ɗon waɗa on meeɗali wadde donc a meeɗa wadde tourné aussi musa wadde mais no gasa kadi ta aray kadi par ce que kala ko yiɗa ko ɗon torre ngal donc Bari Boy no mari producteur walla ka woni produire de hoore ma walla ko ménageur ɓen en même temps woni ménage de produire kadi exactement kamɓe woni e terrain on kamɓe ménage ta para ménage para kadi wona producteur kamɓe woni fof mais non yiɗi mbuuɗi goy non même pas na joyta ko mbuuɗi yiɗere mbuuɗi kay aniɗa salo joni non attends parce que kamɓe kaɓe wonɗo ɓe faala ñamde mbuuɗi ménageur on ɓe yilto kadi ɓe ñaama mbuuɗi producteur on non andi mo kala e vision mum kala e vision ko añamɓe ha non na añamɓe de iɓe wawno heƴde suusureedu attends ɓe wawno heƴude kam ménageur ɓe ménagement waɗa vivre normal mais jogguiɗo mbuuɗi mum no to e koye no faala produise de Bari Boy ɓe hakkita on tigui ara kañ kadi produire kanka ɗo ɓe ko heɓata kon mais tawi woni kamɓe ɓe inni ɓe jaggay ka ménageur ɓe ménage ha ɗum on heeɓo on to ka concert ji ɗin watta toon
e piiji goɗɗi go haa ɗum noon waɗa doni inne kadi bari boy no yaltinde son ɓe kamɓe ɓeyata ɗum noon produire album on arayi non andi ɗum noon ko suusere reedu noon bon gorko si gayna e haaju ma suusa reedu you understand bari boy ko Dakar ɗo moƴƴinta sonji ma ɗin walla ko ya yaltoya ara moƴƴina non pour l'instant ko Dakar ɗo taw eyi songon honno yirɗa e makko sonji ɗin moƴƴingol ngol no muusi walla muusa diye ko yombini ni pour l'instant ni min naali alade me ɗuuɗa bon andi donc parce que déjà tun taw ƴettugol tun taw compose walla jooɗo inna bommiji to ɗum ɗo ɗum ɗon tun taw wela fi na ferma no yawgo a resira on tu wo mais nini kala ko wiɗa dal ko début fof mum muusay quoi yeah ok bari boy si son mo mari on yo ko clip goto wodi ko bari boy yaltini ko année on mo clip on yalti ko année on bo ko le 30 décembre feƴƴuɗo ɗo ça fait 2022 pardon 31 décembre 2022 clip o yalti ok 18h vers 18h ok mi sikki tun mayin ka resi ɓe addana en clip bari boy on jamma on anden tawi woni bari boy ko woli ko himo esprit normal sans autant windugol ngol acca mayi donc taw jaka woy taw non mi wiyata jaka par ce que mi jaɓali ɓay anga windata ko miñitagol ngol tun mi jaɓata acca mayi régi de Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettode mum nden enen wonɓe wakkam ɗo salminama ɓe Mermoz salminama ɓe Medina en salmini ɓe Castor ɓe Gueule Tapée en salmini ɓe Asalem salminen ɓe Grand Dakar salminen ɓe Haari Allah e salminen ɓe Grand Yoff e Yoff salminen ɓe Parcelles salminen e ɗo ɓe Almadine e Ngor kadi ɓe salminama iwen ɗo yaren Gambi salminen Général Bari kanko e sonna makko Hadiza en salmini Adji Bari kañum kadi e Achat Lamarana Amad Taximan salminama en salmini kadi wono kala wonɗo e darde Jama TV ka émission la Guinée enen e Djidje Bouba donc yittoɗen ɗo e boy bari walla bari boy no faɗaɗa fofde d' accord joni bari boy mi jentike o somma ɗo mi analysimo seeɗa mais mi wawa andemo exact qu'est ce qu'il va pas parce que e son on mi naniɗa yimma to ɓattolan wota woɗɗo e ko tawi woni a soli paɗe maɗen si goɗɗo watto bon joni noon to mi woni arde question mo mi falama posé on kana ko an e goɗɗo go heɓuno probléme o potitima ɓorɗa patɗen goɗɗo wattiɗe walla ko gorejo ma heɓi on action ha tawi il faut joɗɗa analyse a ɗum winda ɗum tawa il faut yima andi wano ɗum ɗon ko wata yewde kon andi mondo ni déjà tun sa woni ɗo ayi action ji ɗin dogoji ɗin parfois ɗum noon tun wawma waddude inspiration ko ɗum ɗon besoin naki ɗum ɗon non attends ko gorejo ma yiiɗa walla koye hoore ma yiiɗa non il faut parce que non andi gorejo voilà exact parce que min si mi heeɗi que son on non seulement bit on mi heɗotomo mais ko haala ka yewɗa kan ko kan ɗon mi analyse ta pande a wata wiide ɓattola wota woɗɗo ko sa ɓortike paɗe maɗen si goɗɗo ɓorno tawa histoire hina e ma waɗi walla ɓattiɗo takkuma ou bien voilà donc histoire on koye gorejo ma waɗi donc ko gorejo ma on néglige parce que an iɗa conseil de mo ma iɗa conseil de mo yo ɓatto taw woɗɗo donc gorejo ma on néglige soli paɗe mum nesi goɗo watti non ko yakan néglige kanko so watti paɗe ɗen so watti paɗe parce que mo wonde on déjà exemple kanko mo fonkimo quoi mo abditte makko tu vois mais ko oya to woni mo wadde affaire yama gana kam affaire jaayne quoi tu vois kono ɓe andi kanko woni wadde dal kuylo bayle quoi wa mais ko gorko duwa yangana debbo ɗo non ko gona mais no woodi momaji goo mo dogi fima dogay fima ko yuram sen non mais mi yedda mais ko laaɓi ha poy kon si wiyama 190% on ko gorko on duwa dogude ko 10% non si yarinare non bon ɓe wi no wawi dogirde noon go mais
mais neɗɗo kay mom si fonkimo fonkumo on moma non mais si tawi joni exemple mi jontama si tawi exemple joni minna joni comme dire ɓeygu an quoi exemple et ça walla comme wallu guela rek exemple ta ko min noddata ta ko min watta dikudal hay simi waɗi ɗum noon kadi devoir an on ta waɗalan faale kadi kam mais est ce que ɗum ɗon gol ɗon non mais attention yeah. est ce que an hiɗan darde weeli makko waɗanamo ɗum par ce que debbo no weeli ɗayde no metti kala ɗayde mais ɓe weeli ɗayde parfois yiɗa andi a wata heɓande ɓe faaleji maɓɓe ɗin fof wata wonde mais aussi est ce que gorejo ma on e hoore mum wooda ɗi o woni woode ɗe aranda hoore ma hara wala ɗe wadde par ce que ça aussi non ɗum noon a wata andude fof e sa fam neɗɗo fof a wata andude fof ye mais ko beru ko anduɗa fi mum kon ko ɗum ɗo waɗa haalde a wata wolde fi ko anda d' accord iɗa andi parfois yo jeune ɓe ɓen no ɓuuri ko tampini ɓe comportement e wolugol ko watta nane min numa debbo wela metta ɗaynude an debbo ko no ɗaynirte ko gonga ko gonga debbo ko gonga ɗaynirte wona fenade na fenade de ayniɗo lamari building ji taw voilà a faami ko mone ya ɗon ka debbo ko ya wonumo ala hollaɓe ala est ce que a faami wolanaɓe chaque fois tuma yiɗɗon wotako ko wiɗa kon ko ɗum woodi est ce que a faami mais sa holli ñande o ñande ɗamari ñande o ñande ɗamari ɗa woda ɗamari ha ñande goo feeñanimo ina marɗo o décourage to donc ɗo inna noon bon kanko mo ɓorti paɗɗen goɗɗo watti mais hara ko an waɗi hara ko an waɗi o ɓortiɗe ɗe bien sûr hara ko an waɗi donc yittoɗen mayin ka Barry Boy ko ɗum waɗi jammiteɗa Barry Boy en tant que Mamadou Barry hono waɗi Barry Boy on honɗum addi ɗum Barry Boy on par ce que Barry Boy on yaw ha nder to min ni pourquoi pas après tawi joni lan soisade sirnoji tu vois parce que hari avant nun ko runtan wonno sirno angom et en tant que boy quoi comme ɗumani après ye ander to minni pourquoi pas mi waɗata Barry Boy parce que yettore anden e boy en wolof ko paykun quoi et ça fami minni pourquoi pas mi choisir min dara ɗum ɗon mais a mélange pour am min si tawno ko paykun ngu suɓinoɗa awano wiide yettore ndem non mi faami mais andi ko paykun suɓiɗa bon joni au lieu de Barry Boy pourquoi Barry paykun no wawi wonde ɗo mais ko boy on ɓuuri lan soagade quoi mais ko ɓuuri lan soagade way non mais ko Barry paykun on ɓuuri wonde pular ngal e pular ngal quoi ko ɗum ɗo woni pular ngal par ce que andi neɗɗo mais joni mi yeddali e pular ngal mais calcul min mi yimirali pour pulloto yo kiifam non attention fado mi haldama yimɓe no heɗa ɗo rap américain yimɓe no heɗa ɗo musique Kenya yimɓe no heɗa ɗo Tanzanie Nigeria ɗin wonade heɗede wona question voix yimo on walla nanugogo ko ɓe woni heɗade ko mélodie on est ce que a faami te ɓen ɗon américain ɓen ko inɗe maɓɓe ɗen ɓe ƴetti ɓe waɗi ka kaydiji maɓɓe hay si ɓe waɗa surno e inde maɓɓe ɗen a tawa kadi ko surno haala maɓɓe kamɓe waɗi mais mo kala e choix mum non mais choix on non mi jaɓimo kala e choix mum mais waɗu choix ma on ko tata no yaadi e leñol mangol est ce que a faami par ce que andi hande wona sabotage façon musique mo falɗa fof ɗo ha yimde e l'engagement o est ce que a faami mais hande si innama musique guinéen wano musique mo tagui ɗen ɗo on ni ɗo ya yaltin kongo magol ha wonɓe ɗon ɓen heɗo est ce que ɓe ande ko pullo yimi ɗum haɗa ko ɗum on tumɓe heeɗi quoi bit on tumɓe heeɗi haɗa ko mélodie tumɓe est ce que ɓe inne ko pullo yimi ɗum ɗo e kongo mango yalto ɗo e kongo lango yalto ɓeynata ko pullo est ce que haray ko culture pullo fouta yaltinɗa walla hina culture pullo non quand même noton affaire on mo kala e choix mum ko ɗum mi haalama na culture on ara na culture so tawi ko culture lagine on kam mi joguitoto laalade non attention no woodi culture guinéen manaɗa hoorema a faami ça veut dire jogagol laala e culture guinéen o nda ɗum andiɗa wawi wadde musique yaltinama hara laala no toon gimbe no toon tambi no toon mais si o tegama hay si a yimali hara yimali hara ko bitti on tuusi ɓe heɗi kamo tum ɗo ɓe anday ko Guinée en même temps
ɓe inna ko pullo Fouta yimɓe ɗum no waɗa ɗum mo mais en tout cas dal drapeau juute ara comme exemple Sénégal o mbalak on si tegama ka way ande no ko mbalak guine mais onon joni artiste ɓe wonɓe yalde nouveau tram ɓe alhamdulillah ɗo yimde pular mengal la ɗum ɗo miɗo d'accord mais onon on alkiti culture men on ka inde ka mélodie est ce que onon on yiyal ɗum ɗon non ɗum ɗon peut être no wawi wonde andi neɗɗo a wawata hiwde fof quoi peut être onon ɗo wawi hirude noon tu vois minen kadi min yira goɗɗo ko woni joni moment on ko wonɗon joni développé quoi dépendal wigo ko il faut que waɗa ɗum ɗo tun et ça comprendre no dépendre kadi pour ya change mélodie on seeɗa pour yo woɓɓe go kadi balance yo tu vois pour yoɓe parce que sa daari exemple wano Tanzanie na musique wonnoɗo ton avant on hay joni ɓe continue ɓay ɓe ari ɓe créé luggo kono noon jama on ari après ɓe anda international par ce que Diamond ko ɗum waɗi ha joni artiste Tanzanie sino heɗitade ko saabu Diamond par ce que kanko aro jokkali lawol ngol ɓe o tawi toon ɓe ko jokki o aro devi mais même langagement min kadi ko pulal woni non mais attention pular mangal ngal takre ibe jenti ibe be wonbe darde men be jenti est ce que pular mangal takka est ce que woda ko jilluda ton harada pular ngal wodi ko mi jillu anglais on ton voilà anglais ton minani seeda olof kadi no seeda no wala ton cabakala andi awata wonde pays ronka halde hala mabbe kan mais mi si mi wada no choisir haram suɓotoɗo hande musique on mi préféré no waɗugol musique pour le Fouta on ha para mi yeddali ɗum noon ko soama andi no attends mi ara e ma woni mi ara e ma woni yettima waɗa musique pour le Fouta on ha para yimma ɗengam ma laaɓugal poy yimɓe ɓe wawa xiifde normal ñande noon ɓerde ma nden arto e woɗo a wawi yimande yimɓe leydi par ce que ɗa andi ko ɗo wonɗa woɗo wonɗa wurde est ce que a faami mais sa ndare nder son ma on ko son goto mo 3 langage vrai ou faux est ce que a faami ok joni noon ɗo ko clip goto wonɗen e darɗen ɗo hiɗa préparade deuxième clip wala ala préparade deuxième clip meɗen e mum papa on fuɗɗike tournage walla fuɗɗaki non min fuɗɗaki taw tournage on mais ɗon programme min programme ɗin ɗon na hay goto sa ko piiji buygo e mawɗo kañum e soñji kadi ɗi anndanɗa hoorema comme no jama o yirirtano rek ko noon tumɓen ardirta quoi clip jiɗi inchallah clip jiɗin ko goto prépare ɗo fewn ɗo pour l'instant nini ko goto taw men programme soñji ɗin soñji ɗin kadi meɗen programme jara détail gol non non joni wuɗotre kadi mi woni landade nouveau génération musique ko ɓe waɗa yimde kon ko ɓuri kon ɓurɓe ɓen ɓe ɓuri yide ɓen ko probléme giggol honɗum marɗon probléme giggol joni mi pour yo question raɓɓuɗo quoi sa yi a soodoye marchandise to e sa faami a dimo pour yeytugol ko fiyon ɗum ara e faalla noon ko yeytanta ko fiya heɓu ko pour ya heɓu ka a nini ko pour love on ɓuuri marsude nini ka communauté mais onon ala probléme love o ala probléme love par ce que ɗandi ko mo mari probléme love hono mi faala worde marɗo probléme giggol ko neɗɗo ƴamɗo jombi haɓide ɓeygu mum yahi walla yiiɗo non attends il faut kadi on dit la vérité ko ƴamɗo jombi kanko e ɓeygu makko ɓe haɓidi o yahi on ɗo mari probléme giggol walla yiiɗo jiyo no faalamo jombude ƴammi mawɓe jiyo on inni okkata walla mawɓe makko en personne ɓeyni ɓe okkata mari probléme giggol mais an a ƴamani a jombani a jomba non attends onon nuwan talam ɓen fop ɓe min invité ɗo ɓen hay goto jombuɗo ala mais gibi mon ɗin fop onon ko probléme giggol rek probléme giggol rek eyone ko ɗum noon fewndi ko ɗum waɗi ko ɗum noon fewndi kon ko probléme ji wonɗe wadde aduna o ɗum noon voilà non attends rek andi joni nane mi landike masi ko an windata wano kamen laguine président ji buy feƴƴi goɗɗi ɗin hari a jibinaka afa mais goɗɗi ɗin a jibinama joni ka jibinaka kon goɗɗo watama felude ha ɓurti mais hay ɗon sah mono faala felete par ce que ko no waɗi hande landagol no woodi mawɓe woɓɓe goo sa jooɗike takko maɓɓe a landike ɓe wolante piiji feƴƴuɗi histoire feƴƴuɗo manaɗa hoore mara no wawi wasiɗa tawa est ce que a faami joni ɗum feƴƴi
goɗɗi kadi waɗi e tawde mon feƴƴi ni goɗɗi kadi no wadde e nder lagge no fewno ɗo ni hino feƴƴude mais pourquoi onon on ala e nadde ɗum ka projet mon yaltino jama on heɗo e projet ji ɗin ɗum ɗon fof no ka laawa ɗum ɗon fof laawaki non andi artiste non ɗum ɗon fof laawaki artiste a watama pose de question fi morceau aro o ronkama wiide no ka laawol o woni ko yawetake yeyde walla yiyetake non no ka laawol andi sen jetti ɗin détail ji ɗon ɗin noon tun no wawi ƴettande en émission d' accord joni histoire ji feƴƴuɗi guine ɗi voilà an hoorema ko hombo analyse ɗa mo falɗa wadde son momi faala wadde on non histoire ko feƴƴi guine ko depuis avant indépendance ha indépendance men ha fewde ko fewden ɗo ko hombo analyse ɗa mo falɗa wadde musique non ɗum noon ko surprise wonata si yeeyaɓe andi ara ala chance ko yaltina analyse gol taro iɗa andi par exemple ɗa wawi wiide min ko Sékou Touré ko wanno komi wawi yimude no mi faala yimude exemple mo maalode mais est ce que Sékou Touré ko wanno ko mi faala yimude no signifie koko warno yimɓe mi yimata walla koko warno moƴƴere mi yimata ɗin ton pour l' instant mi naata e ɗin détail ji to wigo ko affaire politicien komi yimano non jamais mi immora pour carrière en solo on immoraki pour wallum politique walla naare non soit wawi wonde comme wigol comme tampere nden walla comme aventure mais tampere comme genre yoy non e pays ɗum ɗon exemple comme gourdan an ko exemple kono mi woni wuuride noon ɗum ɗon no wawi wonde mais ko wigol dépend politique gurdam ma an gurdam ma ko intérêt ma an na intérêt gore ma ɓe wonduɗa na intérêt ɓe wonɗa ko nder suudu saabu ko gurdam ma wonɗa mais ko gurdam population o mi wi an hoore ma est ce que ɗa windi probléme moɓe wondi o pour ɗa faalamo janggude waɗa ɗa miijiti ɗum non ɗum ɗon ɓe anndanɗa hoorema eyyi comme équipe mo wonduɗa ɗa wawi miijitade ɗum ko comme certain moment no yewtirɗa comme wallum politique o minnuma comme ɓen ton dal ma ala e base ɓe ko soit ko mi wuuri walla ko gorejo an wuuri walla no mi probléme famille ji goɗɗi gono toon ko ɗum ɗon wata yewtude pour mum ɗum ɗon mom no ko lawol non mais attention goɗɗo so woni artiste ko kanko woni messager o we ko gonga parce que andi ça n'est pas look mo imorida on tu vois non messager a wawata yimude début carrière ma ha fin carrière ma taw ko giggol rek solo giggol rek na giggol rek non giggol jiɗi no ɗuuɗi kadi acca bica giggol jiɗi no ɗuuɗi mais oɗo ko minan ɗo ko oɗo taw mo minani on taw ko ɓatto lang ko ɓatta moɗɗo ko saɗi paɗamasi goɗɗo voilà joni no woodi après aminni mo dari foti laba foti e kan non ɗon ko waccande noon ko ɗum ɗon ko waccugol ɗon ko fii ya yiɗe pour yomi yiɗe voilà ɗon ko pour ya yiɗe mais pourquoi yimali fii ko honɗum o añamma ko waɗi ha o añuma ko honɗum waɗi ha o añuma ɗum waɗi simi innuma goɗɗo kala ko wiɗa kala ko wiɗa fuɗɗon nden arata tum fo timma ɗon quoi ko fondation a fuɗɗotomo ara ɗumannoɗa waɗa sowas ma ha para si ɓanna noon biriki après ndiyan e kaaje tu vois après fuɗɗoɗa darnude noon si addoya fi tolu e goɗɗum ngo tu vois d' accord voilà ko ɗum waɗi nini e wata fuɗɗade ko débat fof timma ɗo wata wonde nini ko fondation o min ñiɓi ga taw si ari noon kadi on anda no arde baba ok tant que jonoɗen kon lanni par ce que ko 22h30 duwanɗen kayde ɗe marɗo 42 minutes fewnɗo ko projet o mbo wonɗa manoɗa hoore ma ko projet ma mo duwaɗa doginde wawi projet an on ka tigi tigi nini taw ɓe revala ba taw tu vois mini milan e projet mo anndanɗa hoorema argo weltina famɓe ɓen tu vois par ce que ɓe andi bari boy tout moment no mari taw lugo hoore mum taw ɗi artiji mais a gayni ala france min ko ɗum jahdimi non fans ɓe no toon andi fans ɓe ɓen ɓe toon de par ce que ko landal ko fans club andi fans club noon kadi par ce que no woodi détail tu vois no woodi détail e nder mum kadi mais la mari fans quand même ok ɗa mari france mais sa daari youtube o yon daara ko youtube ɗen noon fof na min tu jooɗi daari ɗum ɗon vi wonɗo ton o walla abonné wonɗo ton o tu vois na min abonné ɗum ɗon na min daari ɗum ɗon voilà somɓe ɓen no toon tu vois e projet ji ɗi no arde taɓe découragé tu vois soñji kadi rewɗi lawol e même temps kadi clip ɓurɗi kadi ɗi wonade ɗi o waɗaɗo ɗo ɓurɗi ɗiɗo kadi no arde tu vois e comme joguitiɓe kadi wonɓe wallitade petit um kum après ɓe fof mabɓe ɓe weltana tu vois ok joni est ce que aɗa waɗa yimɓe waɗande ɗo acapella seeɗa ni e son ɗi acapella ye la mari single yalto le 28 février e on noon kadi yoɓe habbomo ka youtube tu vois par ce que ɗon kadi ɓaw on añi giggol ko giggol tum mais yoman ɗon ɗo acca allégement e on noon zagarumi zaga bari boyo kogonga hiɗa woƴƴilan kono de waɗan tunta koma haysika téléphone no dammina nango hitoma
demi do yiduma haysi tawi demi yalima eni lido den sedata jarami do yako piyobe cede Allah tu yonani en sere e yona ko sera jaka woy jarami do wala fo quoi yobe habboy après wala disponible ko do woni wonta le 28 quoi hara wala disponible ka YouTube tu vois ok donc kombe mboda salminde pour wonde mi salmini mo andanda hoore ma du wala ba comme Kotan Amadou donge grayo tu vois et kotirabe am fo passer wata situ defo tu vois kambe kadi e bandanda hoore ma comme big manager tu vois et odo mandanda hoore ma comme gaambe wonbe ben ko andanda hoore ma wonbe wallitade petit on ko tu vois staff tu vois be fo mabbe la wi be big up quoi yo tabe décourage fo mum ko menen fo woni ka golle kon Alassane la wi mo kadi big up tu vois mais Jige Diaw kanko du wonto Jige Diaw exactement Jige Diaw ko manager merci ko hondu ngender équipe non na équipe bon kono faamu don andi piji din ko woletaake do quoi piji di wola Jige Diaw don kadi la wi mo big up tu vois respect voilà ok merci musibe wonno be darde Jama TV ko nenge Bari Boy Jaka Woy aray Jige wi Jaka Woy kon wadi Jaka Woy kon ngadi Jaka Woy dum Jaka Woy ko fesango koy la ayone ok kon ngadi Jaka Woy non kon ngadi Jaka Woy no Jaka Woy ko slogan mo nanda warema nandade ya payle fo ko jogiti quoi Jaka Woy mais no wodi ko wat dum Jaka on parce que la way tawde do ni hunde do wada ni do ben Jaka bini pourquoi mo watta Jaka Woy wada simple mais nga fesiti bay de win Jaka fesu kadi watta do ni woy amajo ko maji do Jaka ok musibe wonbe ndade Jama TV mi salmini on goto kala inde mun ndenge tore mun ndenge Bari Boy be yaw ko YouTube be abono partage tu vois ndenge lawol go kadi enge samedi aro inshallah benen tem goddo go minna Bari Boy ciao